tema itu dikasih Tuhan dan tema itu ditabang makan. Kau nisu masali alam kok makan dosane. Daute alam mak param-paran daute paniko siapa? Hei, nalandi tipalen pena kula nadete solo orang sana inde da suruna pada. Anna kuma nasa kabongan tanana. Di sangka di pasal tinggi rantai kaula tiga rantai kalunaran tiga masal tiga mareke labuan kena kita itu tenai samara sama kehidupan tentunya itu sabda kasal lewapan dari sana yang mai urubak mana tenai apa bisa anak mata anak bisa sangka tak sangka nari aku mikada turu bisa mengenang ammi kedek sang kederan ammi tiang kak sang tiang karan rampotong konto main untuk tun maapote di bawah lama
Keluarga masa Ya, biar bisa double. Ya, ya. Mati, kamu oh, mata dari tiket. Sidang Mas Sohana sangat memiliki tujuan si Bayolindo inde anak-anak pun kayangan
Si tamungan indi ring sunatan para rato mele kebaraan apa lepas dina. Tiga tabel berbangunan visi isi paling kesatu akan kita tutup kami kami orang petani kayu tak datang di kalian. Tulis semua kebenaran padi untuk mengarahkan pengulangan visi pematuan dalam barang-barang terbuka. Sebenarnya kalau akan nanti mereka kurang tangan atau di pemain. Nah dengan ini sudah mulai ini gerang tetapi empat kemarin kami matan tahun 4 mereka dah banyak. Dengan main dalam masukkan dalam kesempuan di kamera ini ada pengarang orang tak pendak disukai mereka. Saat kami diperlukan dalam tahapan maafkan nama lagi petani yang berkata wilayah negara. Apalagi batu barialah telah ditulari kalau telah dimenangai rata pulau memang dari sana atau kami salah. Kenda batin kotor semua kena inam itu tu tentang dia orang palamin bokok galang tangan ditanda apalah malesaratan. Apabila nalangan mula di pematana waktan kendig mula di parak daun mati melanang kolam badan kaya alhu masyarakat dan sangka mabasu bulan alhu pengkamerongan bulan alhu kasaran yang umpulan badan dalam kasalan orang lampuan ke Yesus Kristus taman damu silang nyepala temeka pulang pangan atau di ponenek pulang barang-barang atau di kota matuan nalong nekik kalau nenek umpau dan tidak disarah di foto dulu tapungan taman dadian na batu silang di toke tambah di nakadaw tongkonan di masyarakat sepu ada nalim mata dan sakwa basa tibulong peham barang maulid anda malia tongkon kamailun foto di dolong sang panganan tapungan ni masay nato kasi pangulalang natin makberang-berang si pasakir rambuso kikuasaan pak bating kidal loriyo kidal may tongkonan kama antalangan lah si pamatu induk kendek si pabanu karungan ulang rorak naranakan narenden ulang abintang si peadiran ditonton talon di soal asal tak tuladin ni matindo anda tonton tak peruntu lagi ada di ditonton saririna dia batami kalesa kalita masuk biasa anda akan tonton mengaliakan musuhnya mengiasangka dibatang kalita masuk Ana hindi kolam natin ng kolam. Dahil si Gago dito. Hindi mo abor. Iyo, katama mo pero. Iyo, do. Ay, hindi mo binang videoan. Ya. Saya berasuling tala. Timer tala. Oh iya. Oke baik. Oke baik. Ay. Oh masih apa? Oh. Besok itu. Foto. Ay. Anu teh pada oke. Oh. Mantap. Jangan kalau keluar gitu harus acara mau mati. Tikurung na alat ka sa tikurung. Matumba sih. Tikurung kilan ka. Enter show kami di kurung. Kaya mo to? Bisa ko ba sila gata? Iya, bisa. Hotel kata mo tama pero. Dulu na ano sa bitim orang na suka kaji dulu. Sige itu jam itu Pak. Dalam pasal
kamalina tamarapula na kaso po na kalulukan na pati may kapag na ang katunan na. Ngayon pala rin ito kayo matang sa kayo di na makakakaroon banting ngayon kasi masanawa ka pupulit mapulibatan kanina ang mga kalimang tanda at mas kalanasa. Kapag sa nakatayo tayo kapapilay kumuha ko rin na pinagkita ko sa mga nagkakaroon at pagkakaroon na masakit na isyo ko pinagkakaroon. Ang nagipatama din ikaw ang nagisubong maalala na ang nagitayo na kanya na ang nagipasita pa rin sa ang damamin na ang nagibente ito ay way matamsak ko di pamadan. Lagi sa rupin na labating banti ngayon nilagay ng taglang dalang yapang ng kamatami. Si Nasang Lalata mo matarin may tanganin na latapamandalan bakit tamas ko lang sa ang natangko si Tamotasik kasi bilang ninangatan. Tama kay lubaba di pamasan, kadi pasang tintiran tekan wak di patento kandung kalonara. Tadi sini ke pangalai telu bisa ngada lalu tenali ada na tandun. Yang nadi sama semua. Sama mai sama dia talang. Itu yang semua. Yate apa lupa semua. Yate tedong mate mo. Natanda dari pensau. Tukunan lain sa usik. Dole pa. Dari pensau tukunan lain pulau usik. Yan tinukunan ako. Ako tundok. Tama kawalat tangki. Masyang makilimbangan. Ako masyang rin naman pamalesoy. Kung may tambal o, yari tikgal ko. Hindi nasa masyapat ko. Anak tukunan. Namin na rin kitelo. Kupukari kukua na angke sa tontonan ka. Dari yang nasusin natin, tunggu orang niraran na balakay ito usaw sa ito. Para mo ito pinan na buru-buru ka tila kupukara ito ko itanday na dari kupukari kukua hindi siya kukua na toko na lumiseke namin darigi. Oh, natarin ito na may isa. Masyang pertemanan pemalis itu may walang kaya. Oh, susi to pak. Susi to. Mantap. Oke. Mantap sekali. Puro mana? Hindi sih doa soal busnya. Totti. Halo. Mati. Lihat ini. Oke. Ya. We stay in Thank you. mana Pak? Oh. We didn't use it, but we heard of it. It's hostel. Oh iya, foto-foto kami, kumakacamata pa ako. Okay. Oh, malas ako tong konon seke guys. Pingkilala ito.
kita marunong tamu teh guys di Bensyaki mani depa. Kan biasa kalau Sabtu Minggu biasa dorong ke meja kue lokal tuh. Kue lokal dia biasa mereka namanya itu Itu yang apa kopi. Tapi tonton di panelon na arok ka tebakan manfaatna kamarandinan. Siman kita atau kalau tu dia teran tentuin apa di dalam. Laku anggana temai gaya natong usaha sa pangalion ko jumpa adyo may kira-kira bakal lembang dan mau pentutuan di pusat kakasanlay. Tuh di pagaran kawan moto di pensiunan lama lipu ditarik maka lima natin may ulang rarak na ramakam bang branden mulaan na bukutang simbiaderan lako turun ko po nenek turun nambay turun indok mintuk suluk solanasan. Kung mamarasang kami yung patawag di kalang ito may maatang sakit di pamatanag di pasikambo ito may burana padang. Dudi ang karan lang kasanginan di mulang kami sarangan na digente ito may kalimuang babanaran de kalua. Kalimuro talo sore-sore na inde tandung kalunaran. Rande pala imas solana sang tarimay ang gamay. Na pemakariman ni batang di kalemi masalah nasang na pemakan ni penanta ang gamay. Tabi lalaman kan sang buku kada pendek kan sang patikan na bisara lampo kada pakan tanam bulan lampo kada rarate na isang mamadatunta. Apa tontong kan ni rokka pengkan narangan kidia mo pengkalos sorang tontong mang. Mapalidalla ko batang di kalita kumuha si Doro Umpiang mali kami katungkunan ta isabot na may tutungkunan kada. Ampo mo kipadolo an na nene mo kipadolo ko. Anak ka mo kipareta nga an na indo ambe. Lumingka diyo may boko. Pagkanadikuha din man ito may sangarara tate may pagkanta ng mulan ka sa abudoran dan di puduki. Iko kamu tontong lamalong ang bating masindong karangang painahan nilang pasipatutan na ilang pasinundo katonan ni. Natang lapendelakan temi katongkonan tatang lapesalisyon temi kamaran din ang tao po mapakatana. Lapuminto raputang lang. Hidin ditang maleson na temi kamaritin ang katongkonan ta. Kakaringan ng batulan teksa tarong po hindi tatongkonan kada ka pamalesoy. Sabi lagi sa abong mo may isang nararata pagkalitan ng mulahan ka. Kasi ulangan malita si Renden tamate ulubak bagi pamasangka. Iya mo ito kamarintin ang katangkunan ng anak undok borong babi suratan. Rampo tutum netan damali. Mempatu lako kebalu. La tempongki umpataru ite may kamarin pinanta laum nisungki mas salyalam lupok makar lulusanet laman alam si taruna kamarin pinang katengkonan na nenek na abang batu mamakna padang jamay bone rampung pamandak menteringik na lang rara na tambar rindem bulan na bukutang si pediran ang natutun mempatu lako indok kebalu. Lompataru ke katongkonan ta
Lawan ni sungki masalya lawan kok mak kamu dosane lawan alang F.
di dalam sultan alam. Pada bulan April 19 ini dalam laporan Ramun dan Namali dalam sultan Amping Lampung di dalam sultan Amping. Pada bulan April 19 ini dalam laporan Ramun dan Namali dalam sultan Angel Larang Sanggi dan sultan Angel. Pada bulan April Yohanes Naman SE ini dalam laporan Ramun dan Namali dalam sultan alam Lampung di dalam sultan alam. Pada bulan kemarin Narante Lani Panalun Ramun dan Namali dalam sultan Angel Lampung di dalam sultan Angel. Pada bulan kemarin Narante Tahun Ramun dan Namali dalam sultan alam Lampung di dalam sultan alam. Pada bulan kemarin Narante di Papua Ramun dan Namali dalam sultan alam Lampung di dalam sultan alam. Kemudian kemarin nanti keluarga almarhum pemilik Bunturia Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Kemudian kemarin Nasilmi Nalemi lalu Banglion Ramun dan Namali dalam Balu lalu Menasaki dan Temera Butalang. Kemudian kemarin Yohanes Naman SE ini dari tenturan Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Yohanes Naman SE ini dari tenturan Ramun dan Namali dalam sultan Angel Lampung di dalam sultan Angel. Dan kemarin Lampung Keti di Makassar Ramun dan Namali dalam sultan Aktif Lampung di dalam sultan Aktif. Dan kemarin Lampung Keti di Makassar Ramun dan Namali dalam Otto Lampung di dalam Otto. Dan kemarin Lampung Engsi di Beduran Ramun dan Namali dalam Otto Ratu Mamang lalu Menasaki dan Otto Ratu Mamang. Dan kemarin Menentu Lampung Liung Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Menentu Lombok Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Menentu Lampung Baru dan Kebaru Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Wangsi Sorana Manjuran Lampung dan Bernakale Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Nanti dari Indra Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Dan kemarin Ailo Bayabarana Ramun dan Namali dalam sultan Apil Lampung di dalam sultan Apil. Dan kemarin sultan Ailo Bayabarana Ramun dan Namali Pukul Rabu Walaupun Sangki Iman Kemarab Dalam. Kemudian kemarin keluarga Erisma Barana Ramun dan Namali Pukul sultan Apil Lampung di dalam sultan Apil. Kemudian kemarin sultan Ailo Bayabarana Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Kemudian sultan Ailo Bayabarana Ramun dan Namali Pukul Otto Lampung di dalam Otto. Kemudian kemarin sultan Ailo Bayabarana Ramun dan Namali dalam sultan Olam Lampung di dalam sultan Olam. Kemudian kemarin Matian Pembagian Daru Ramun dan Namali dalam sultan Aktif Lampung di dalam sultan Aktif. Kemudian sultan Naria Lampung Nagale Ramun dan Namali Pukul Baru Lalu Berjalan Pemerintah Butalang. Kemudian Mama Ana Amsal Lalu Kombong Ramun dan Namali dalam sultan Aktif Lampung di dalam sultan Aktif. Kemudian bersama Amsal Lalu Kombong Ramun dan Namali dalam sultan Naroi Lampung di dalam sultan Naroi. Kemudian bersama Amsal Lalu Kombong Ramun dan Namali dalam sultan Olam
lapang kunci datang serupa anak orang. Ketongkoran kemampian serupa anak ria, lamun makalo. Rampa medan damani, lepas serupa anak roy, lapang kunci datang serupa anak roy. Ketongkoran kemampian nama majelsi, yang merembon. Rampa medan damani, lepas serupa anak jelsi, lapang kunci datang serupa anak jelsi. Ketongkoran kemampian nama majelsi, yang merembon. Rampa medan damani, lepas jelsi. Nama orang giliran jelsi. Ketongkoran kemampian nama Bapak Nabi yang makalo. Orang muda nawali dah bersilkan api, latang kunci latang silkan api. Ketongkoran kemampian nama Bapak Nabi yang makalo. Orang muda nawali dah bersilkan hijau, latang kunci latang silkan hijau. Ketongkoran kemampian Bapak Nabi yang makalo. Orang muda nawali kita baru lepasilkan orang, dan apa yang sopan orang. Ketongkoran kemampian nama Bapak Naria, bangun makalo. Orang bangun kembali lepas latang tunggu di latang auto. Ketongkoran kemampian nama Bapak Naria, beranak. Orang bangun kembali lepas sopan ijo, dan apa yang sopan ijo. Ketongkoran kemampian nama Mama Nika, bangun depan. Kudu kita kembali ke serupa naroy, lama keturun keinginan serupa naroy. Ketongkoran kemampian siang resi, namun saya lama kita kembali ke serupa naroy, lama keturun keinginan serupa naroy. Ketongkoran kemampian Bapak Naleri dan Ibu, lama kita kembali ke sekali, lama keturun keinginan serupa naroy. Ketongkoran kemampian Dr. Petrus Nama dalam itu tujuh-tujuh yang berserta naroy dalam melakukan tindakan serupa naroy. Ketongkoran kemampian Dr. Bulmana dalam itu tujuh-tujuh yang berserta naroy melakukan tindakan serupa naroy. Oh, malam musulim dulu ni nak. Bolos. Iya. Kamaritinan ketongkonanna keluarga almarhum Mama Ibang sambali makiruan rampututun menpatu lakotobalu. Kamaritinan ketongkonanna Papa Arante sambali makiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonanna Papa Arante sambali mai tiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa Akti. Kamaritinan ketongkonanna Papa Arante sambali makiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa Desti. Kamaritinan ketongkonanna Papa Arante sambali makiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa. Kamaritinan ketongkonanna Papa Arante sambali makiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa Ola. Yang ketongkonan Bapak Arante sambali mitiruan rampututun metandamali menpatu lakopapa Kevin. Kamaritinan ketongkonan Bapak Arante sambali mitiruan rampututun menpatu lako Otto. Kamaritinan ketongkonan keluarga Papa Dea Indekat Paran menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonan keluarga Mama Dibalap tuh ya. Oke. Rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonan Mama Ance Jomi Pingkang rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonan Bapak Intan Batu Pendeta Unik sambali mitiruan menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonan Bapak Silang yang ditamparan rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonanna Rizky Domi Tombang rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy. Kamaritinan ketongkonanna Nek Nuris Domi Rante Tayo rampututun metandamali menpatu lakopapa Roy.
Kamarintinan katungkunan na Kamarintinan katungkunan na ambe saba yung merandanan ramputo to na mali men patu lagu paparoy. Kamarintinan katungkunan na Mama Elvan hindi taparan ramputo to na mali men patu lagu paparoy. Kamarintinan katungkunan na Papa Pani jomi palu ramputo to na mali men patu lagu paparoy. Kamarintinan katungkunan na Nenek Giopata sambali metiruran ramputo to na mali Mempatu lakuan betul. Kamarintinan katungkunan na Papa Adi Nenu sambali metiruran taparan ramputo to na mali mempatu laku paparoy. Kamarintinan katungkunan na Papa Adi sambali metiruran taparan ramputo to na mali mempatu laku papayola. Kamarintinan katungkunan na Papa Adi sambali metiruran ramputo to na mali mempatu lakuan betul. Kamarintinan katungkunan na Batina almarhum Papa Dio sambali metiruran taparan ramputo to na mali mempatu laku ambetu. Masih yang sambut katungkunan tahun di sumaya-maya temai kamadan dinanta kisahku damai katungkunan kada tonton talangan pasembukan buruk kendeng pemburung paulilian jom itu mak raputan lang angga to mak kapunan no makalima na temai anak kumbong gaya temai bingsu na tamparara kumakaram buat katungkun si pakatana ba atang katutunan tatamate lubak badi pamasang karang langan si para darah dong bating langan moniti maupun no kure sumangga rengke diran limpan pole paraya di pamasiang lako kalenta solana sang kumua ia teme katungkunan ta kamadan denanta mangkabiki si pamanda adiong balaran ng pana teme to marapu ulen nui teme kapurampangan pelang parapun na to ni tumatua pagapana di buah di pasundong mali na teme to marapu na sorongan kita may matan sakit di pamatana lagi kuwa mo lako batang di kalenta Buddha mani makambang tang alam dito maarapu manimpa manitamay dan dadan sangka tang adente angga to makapunan no. Kumuang kamu tontong lama-lama bate masindong karangan painami lampasi patutane lampasi rundung katonan ni jenno pada tang lapin nila kan teme katong konanta tang lapis salisian teme kamadan dinanta.